Yo le whahaina leo le story park. A whapere isa o account to story park. Aru le try for free. Parent? O na taina leo lo suafa o lau email address and password. Ia na mawhaila ia leo na whaisa o account a whahaina le story park. O na o leo mai ana whaita to account. O ia la wha ki me whaile te fwoi whahaina o ia. Ia whengo fia lava. Ia o ne anu I. Huika ko tato story. Ia o le totoina o le tamato. Ia o le au tu mai na no e taina ile story o le tafo te tu sala va male fa mai no le etuka. Ia lo mai se sena le ia ai no fia lava. Ia mo ma sa ilia ma lo ano se pala pala le lei totoina le tamato. Ia mai le tato ata o le tamato ia ata tamato tung ia na mo le tamato ia ta fa te le no tala ia tala na ana ia tala assign ele ava pe publish ia le publish all the story change all the child there all the one there ia le will publish the story change ia fa pe foi a preview ia le mo fa na preview ia le story o le aso le matai na le story ia ma nei o le e foi lai tu ai na layout ia na fa ai na Fai fia e lava ia i la ngolwena e whingo fia I o le edita I fai whena mai ia tangata e mai ma e whainga e tano invite ia waenga e tiro I le story le o whai ia o notes a child notes change ia mai loa ta foi le conversation ma o se whaatari tanoanga manisi ia whai aonga ma manisi o le waenga wa ai le progress for ia le alu lunga o le tamo whainga o le walu I le aonga ia o le whaamaina la le o le story park after